Kebalang Now Generation Outreach Revival Assembly hak Arab Sautarik mentau menai kata menyan kasing utrai keliok berpengkentang ya kayu meni jongkai ya kebala ai keteng ke Cathedral of Praise. Kini kayu meni kata nampak malai nangkwar blok khatlai Shillong. Laban kedua hang ni baya kini kebalang laseng da pastor bat kepada dunai hak senam syai kendai sepak kendai pekendai rengkat bersangut ki rungai jong kebalang. Mentakan di kabalang klaro start akalang kari kasih bajentia bagi rungai kelanang rai ki babun ki hajar padang ki kasih ki karo bal gejat benri nari thor. Hakan di kajepin kentang ya kene ki yumane lapan sengain bat lapan cir hamru da kajen prat langru ubak brak sterbal marmanyang Emily jong kamolai ubak adan mila besamai Emily jong nongkram urmak snong jong kamolai nongkwar bat kuide ki nongkit kam snong. Ladon kan ru ki para bangai jong kene kabalang ki badan dari India bat kumjuru ki bawan nasi liang duriau. Kini kejeng peli lan dikajeng pengketang ya kene ki yumane kalong ru kadak kejeng sedang ya kejeng rakhi ya kejubili rupa jong kene kabalang. Ya ki yumane la peli bat pengketang do raban bat kepat do nai dengkat kejeng lan ko ipat kini lam jong kabalang. Bala pencet pencengan la pencet ram ya kene kejeng peli ya kejeng pengketang ya kene ki yumane da kejeng ruai ne ki khonsam la bat ki runget jong kabalang.